बे समाव जौगालु 21 जौथाइनि मोनसे सैथो आरो सोमोनांथाव खौरां होनो सिगांदों। गावनि जिउ खुंनायनि राहा खालामना लानायनि थांखिजों अमा फार्म खालामनाय सासे सुबुङा गामिनिफ्राय एरख'जादों। नाथाय मानो? जाय समाव सरकारा रायजो राजानि थांना थानायनि थाखाय अमा दाउ फिसिनाय फालांगि खालामनायनि सुबिदा होदों, बे समाव अमा फिसिनायनि रायजोनिफ्राय एरख'जादों सासे सुबुङा। नखर संसार सामलायनो जिउ खुंनायनि राहा बायदि अमा फार्म खालामदोंमोन दुर्गेश्वर राभा मुंनि सासे भेन्सार फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया। दुर्गेश्वर राभाया बाक्सा जिल्ला मसलपुर सदरनि सिङाव थानाय उत्तर थथलापारा गामिनि भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरि जानायलाय फोरोंबाबो सरकारनिफ्राय बेथननि सुबिदा मोनैयाव थांना थानायनि राहा महरै डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार बिफाननिफ्राय लन लाना अमा फिसिनायखौ फालांगि महरै लानानै हाबा मावबाय थादोंमोन दुर्गेश्वर राभाया। बेजोंनो गथ' सानैनि फरायनाय आरो नखर सोलिनायनि खरसा दिहुनबोबाय थादोंमोन दुर्गेश्वर राभाया। फोरमायनाय बादिब्ला अमा फिसिनानै बोसोराव 6 निफ्राय 7 लाख रां आरजिबोबायबो थादोंमोन बिथां दुर्गेश्वर राभाया। नाथाय दुखुनांथाव फालांगि मावनानै जिउ खुंनायाव गामि समाजनिफ्रायसो गोजान जानांदों दुर्गेश्वर राभाया। थामहिनबा थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो दुर्गेश्वर राभाया गावनि न'आव अमा फिसिनायनि थाखाय गामि समाजजों एरख'जादों। बेबायदि सोमोनांथाव जाथायखौ लानानै दुर्गेश्वर राभाया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो बे समाव आबुङै मिथिना ला। मोर नाम श्री दुर्गेश्वर राभा, मोर टटलापारात घर उत्तर थमना ब्रेकेटत। और तारमाने मैं एकजन शिक्षित, मैं निबनुआ और लगते मैं तारमाने भेन्सार स्कूल एखনত काम करसिलो। मैं तारमाने 1995 मैं तारमाने हेडमास्टर हिसाब से आसिलो, किन्तु देखा पा गल जे तारमाने मोर हेरी स्कूलखन परमिशनलाइज होआ नाय। नहार कारण मैं कि करूँ, मोर परियालटो स्वावलम्बी करब लागब। हेतु कारण मैं तारमाने कि आमार तारमाने डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसार पर मैं तारमाने एटा लोन लैसो। लोन लैसो एटु कारणते जे मैं तारमाने जाते परियालटो मैं माने स्वावलम्बी करब पारो। हेतु कारण मैं गाहरी पिगारी फार्मर एटा लोन लैसिलो और সেই लोन লৈ পেলাই मैं तारमाने कि 50% मैं तारमाने बेंकत तारमाने डिपजिट करसो 5 बছৰ কাৰণে और बाकी पैसाखिनि मैं आनी केने मैं एंगेज करसो मैं फार्मर कारण। आज मैं तारमाने देखा पाई मोर आश्चर्य लागसी मोर जे तारमाने मैं जिखिनि तारमाने आमार अस्ट्रेलियान क्रसर मैं गाहरी माने पुहि आसो, সেই गाहरीर द्वाराय मैं बছৰত मोर 6 लाख 7 लाख टका आহি আছে। गतिके সেই ক্ষেত্ৰত मैं तारमाने कि जाना गाहरी पुहि पर स्वावलम्बी होৱাৰ ক্ষেত্ৰত आमार जिखन चुबुरी आछे गाँव आछे, সেই गाँवे মোক तारमाने कि जाना 4 বছৰ धरि আজি एघरिया কৰি থৈ দিছি। এই एघरिया কৰি থোৱাৰ পিছত मैं आज कतो যাব नोरा, आमार आनकी तारमाने लड़ा छाली तारमाने रास्ता दी तारमाने खোজ काढ़ब नोरा, स्कूल कलेजत যাব नोरा, एनेकुवा व्यवस्था करबा होलसिल। किन्तु कथा होइছে कि आइनत एनेकुवा कोनो धৰণৰ व्यवस्था নাই जे तारमाने एघरिया करा बा किबा करा। गते जा होक मैं तारमाने এই आमार गाँवर जिखिनि लड़ा शिक्षित निबनुआ আছে সেইখিনিক मैं माने आर्हि देखाइ दिছোঁ जे তোমালোকে আহা लोन लोৱা और तारमाने स्वावलम्बी होৱা। शिक्षाটো आसलते कि जाना अकल चाकरिर कारण शिक्षा নহয়তো, সেইটো तारमाने कि जाना निजक जानार कारण। आज मैं तारमाने DLS पास करि आइছোঁ, मैं बरपेटात मास्टार डिग्री पास करि आइছোঁ। मैं সেই ক্ষেত্ৰত तारमाने कि जाना मैं अकल शिक्षाটো লুলিয়ে নহ'ব না। সেই ক্ষেত্ৰত মই तारमाने उठी अहा চামক কৈ আছোঁ, मैं आर्हि देखाइছোঁ যে मैं तारमाने कि जाना আপোনালোকে সকলোৱে তোমালোকে গোটেইকেইটা আহাক, আহি কেনে নিজা নিজা। আৰু চৰ্ত মোৰ আছিল সমাজত এটা চৰ্ত আছিল কি যে মই 3টা অপশ্যন দিছিলোঁ, যদি মোৰ গাহৰি কোনবাৰ ঘৰত যায় তেতিয়াহ'লে মোক কেছ দিয়ক, নহ'লে মই তাৰমানে কি জানা মাৰি পেলাওক গাহৰি। আৰু এই দ্বিতীয় অপশ্যনটো হ'ল কি জানা, মোৰ গাহৰি পোহাৰ কাৰণে মোৰ পৰিৱেশটো যদি নষ্ট কৰোঁ, মল মূত্ৰ যদি কাৰোবাক দুৰ্গন্ধময় কৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ তাৰমানে গাহৰি মাৰক, নতুবা মোক কেছ দিয়ক। আৰু তৃতীয়টো হ'ল কি জানা অপশ্যন, মোৰ তাৰমানে গাহৰি পোহাৰ নামত যদি মদ বটল বনাই কেনে এই উঠি আছামক যদি বিপদে পৰিচালনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোক কেছ দিয়ক, নহ'লে মাৰি পেলাওক। মানে কৈ আছে কি যে তাৰমানে দাদাই তাৰমানে ছাৰে তাৰমানে হেৰি নকৰিব, আমি পুহিব ওলছোঁ বোলে আগবাঢ়ি আহে, আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, তোমালোকে আগবাঢ়ি আহা, চবেই আগবাঢ়ি আহা। মাত্ৰ কথা কি জানানে, কাৰো যাতে অন্যায় নহয়। নিজৰ মাটিত ফাৰ্ম এখন খোলাৰ কাৰণে, পুখুৰী এটা কৰাৰ কাৰণে, নিজৰ ব্ৰেইনেদি চাকৰি কৰাৰ কাৰণে কোনবাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে। গতিকে তাক হস্তক্ষেপ কৰাটো কাৰো অধিকাৰ নাই। সেই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহকেইটা এতিয়া ইতিমধ্যে কৈ আছে কি যে তাৰমানে এই গাহৰি পোৱাটো বেয়া নহয় দে, খাব পাৰে কিন্তু পুহিব নোৱাৰে, এনেকুৱা হৈ আছে। কিন্তু যা হওক
সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কি জানে এতিয়া বহুত ল'ৰাই তাৰমানে মোক কৈ আছে পুহিম আমিও গাহৰি পুহিম আমিও ছাৰে আমাক দিব লাগিব দিহাটো মই তেতিয়া কৈছিলোঁ কি যে তাৰমানে তোমালোকে আহা মিটিং পাতা এখন জেনেৰেল ৰাইজ সাধাৰণ সভা পাতা তাত তাৰমানে মোক যিখন মুখেদি তাৰমানে ৰাইজখনে মই একলা কৰিছিল সেইখন মানে মুখেদি মোক খুলি দিব লাগিব নহ'লে মই 30,000 টকাৰ মই বোমাই মাৰিম বুলি কোৱা আছে মোৰ কাৰণ কিয় মই জিতিম ৰাইজখন খাটব কোনোবাই যদি মোক নুসুধাকৈ যদি কোনোবাই গাহৰি পোহে তেনেহ'লে তাহলে লুজাৰ হ'ব এঘৰীয়া মই এতিয়া বৰ্তমানে এঘৰীয়া হৈ আছোঁ 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল মই শিক্ষক এটা কাম কৰোঁ এখন স্কুলত ফেঞ্চাৰ কিন্তু হোৱা নাই গাঁৱত বৰ্তমানো নিষিদ্ধ হৈ আছে নিষিদ্ধ একদম কমপ্লিট লজ্জান্বিত হৈছে মানে সঁচা কথা কাৰণ কিয়নো এই বস্তুখিনিয়ে তাৰমানে কি জানে আজিকালি তাৰমানে মানুহবিলাকে এই যিটো সভ্যতা সমাজত এই যি শিক্ষিত সমাজত একচুৱেলি সকলোৱে জানিব লাগে যে তাৰমানে কি কিবা নহয় কিবা এটা কৰি খাব লাগে কোনোবাই তাৰমানে গাহৰি ফাৰ্ম কৰিব কোনোবাই জাৰ্চিৰ কৰিব কোনোবাই তাৰমানে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম কৰিব কোনোবাই হাঁহৰ কোনোবাই তাৰমানে ফিচাৰী কৰিব সেই বস্তুটো কৰি পেলাই চলিব লাগিব এখাটাং